Icera ria minista wa ugendi Rebecca Miano aumagaritio ni PS wa Mahinya Alex Wachira hamwe na PS wa barabara Joseph Mbogwa kaunti-ini ya Nyandarua riambiriirie mwena wa Ndaragwa Oljororok na thutha ucio mathie Kinangofu na kuruguria mubango wa gwikira thitima matura-ini. PS Wachira augite kaunti ya Nyandarua haigiirwo ciringi bilioni 1.5 niguo gukinyaniria tabarira ino na makeria ma mĩciĩ 12,000 nio magukorwo makigunika na tabarira ino. Tuko na 300 households ambao ziko hapa, need to ensure that hii area yote tumeweka stima. Kwa hiyo program bado tuko na program nyingine ambayo tunataka kuzindua mwezi wa March wa African Development Bank phase 3 funded. Lakini between now and December hiyo kazi yote ya 1.5 billion within Nyandarua County will be done. In Nyandarua County we have JICA funded projects, we have AFD EU with a contractor called Elemek and Power China, and then we have the GOK funding which is being done by REDEC, na mmeona contractor ndio huyo ametoka na anaanza kazi mara moja. Minister wa ugendi Rebecca Miano ni atogiritie mubango uyu akiuga kwa ihinda matura maingi kaunti-ini ya Nyandarua matoire nduma-ini uge wake ukinyitwo mbaru ni PS wa barabara Joseph Mbogwa. Watu wetu, watoto wetu watapata nafasi ya kupata stima kwa sababu stima ni maendeleo. Watoto wataweza kusoma, mambo mengi yatafanyika, teknoloji, mwangaza, kuna yale mengi yanaletwa na stima. Abunge George Gachagua wa Ndaragwa na Mike Muchira wa Oljororok ni magathĩrĩirie tabarĩra ĩno makiuga nĩ kũhingũra icigo ici cierĩ hamwe na gũtura mĩeke mĩingĩ ya mawĩra matũra-inĩ. Tuko na project mingi sana ambazo zitakuwa zinaendelea katika hii constituency ya Oljororok, na PS amesema katika kwa budget ile pesa imewekwa kwa hii constituency is 305 million, na pia PS ametuandikia barua ya kusema ni wapi kwingine hakuna stima. CS mauma gũkũ magũthiĩ Oljororok mathie nginya Kinangofu, na rĩrĩa tũgũthiĩ tukahoya thitima tukahoya barabara nĩ wega atongoria arĩa marĩ in the executive makona ũrĩa tureka tũrĩ abunge. Atongoria ya mahinyĩrĩirie mũingĩ kũnyitĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza nĩguo ĩhote gũkinyanĩria ciĩranĩro ciayo. Barabara hiyo kilomita 12 hivi karibuni tutazindua, tumemaliza procurement. Ni ile time tu ya appeal ndio tuweze kuanzisha hiyo mradi. Na iko na pesa mwaka uliopita wa serikali na hata mwaka huu pia tumeweka fedha za kutosha. Ndio ikianza isisimame paka ishe. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.